Wambere nkethi ciakwa na ngucukire nkatho cia mwanya muno kwithira kiona kanya kwatanira batwe kindeto cia weru thaa mwanja cia tariki 13 mweri wa 4 mwaka ya 2022 beto WINNIE wa Kinyero tukiambiriria ni ati arwiri baiti mwanya na kiama kia DP na kuma akaunti Embu ibe ciumirite kuthetera mutongere wa kiama kia DP na urainya nowe speaker wa bunge nene Justin Muturi Ntoto otonyethia kiama kia DP kingwataniro Kenya Kwanza kaiteno kauni bakuria Muturi athanwe kanya kamunini wa rais kingwataniro ya Kenya Kwanza. Mwandiki wetu wa Nteto kuma kaunti Embu Rita mwandiki wa Mushiri na tururire riboti. Ateti aria mararugama itengurani na kiama kia Democratic Party thiini wa kaunti ya Embu ni marenda mutongoria wa kiama giki niwe JB Muturi akorwe akivewa giti kia munini wa muthamaki wa bururi kithurano kinene kia mweri wa kanana thiini wa muungano wa Kenya Kwanza. Wauguo ni marenda ekari a Mount Kenya na makiria a kuma kaunti ya Embu gugakorwa makivewa ite ciingi cia utongoria mbongeri ngurani thiini wa thirikari iyo ingi Ruto angigacinda kithurano kinene. Kiria kiratuma tuge JB Muturi abewe kavathi akorwe deputy president wa Ruto ni gukorwa JB Muturi no votete kurugamirira mbunge miaka 10 ndikuona agakorwa deputy president takwange gakorwa agicokia Kenya no kuvota kunyitirira Kenya uguo avotete kunyitirira mbunge ya Kenya na Kenya magikora makithiwega miaka 10. Deputy akauma thiini wa Mount Kenya region na tutira press ni kwa twa request na ite ni twise tondu mundu wa William Ruto ni mundu mwega no kwa fairly tondu ni twise Kenya Kwanza DP oka ni maragia mari thiini wa kaunti ya Embu varia maraina gikaro na andikia movoro makiregana na akiama amwe aria marauga ati matietikaniritie kiama giki kia DP gitonye thiini wa muungano wa Kenya Kwanza. Toka ava tondu kwi andu marandikite marua makathie gotini makathie kwa regional political parties kuga undu uyu matieritwe nivo tugo tu aivo na vai na kivoto na twai consulted nikio toka kuregana nao tukiuga cio ni vitina maina yo na Muturi ekete uria kwagirire na uria guo na varia marathi na mbere kuva JB Muturi rutha rwa kwandikanira na gutonya ngwataniro ri ciingi iria ingikorwo na umithio makiria kuri kiama giki kia DP na ekari onthe akaunti ya Embu. Tukunengera mutongoria wetu right honorable JB Muturi mandraka kana uvoti guonthe wa gusaina ndirwa iria cionthe angivota ithenya rietu tutakumwikira mukanda kana tutakumwikira vikwazo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Society ya kaua ya kini watine bwa kwendwa no ntubwera ndurira ya yukirure milioni 3 Mugwanja na arari mibakuwa boinya bate kumenya mantu yera ndurine tumire yukirwe bakierekeria kiaragie kamite era yari kuo ikuyukira ndure bakiwa bakuguna arimi kuria BC anabo ibakurombara wangirwa DCA kumira na baraba gwetanirwa no ntubo choke bioria na kurera ndure rari taguna murimi kanenya society yo. Mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi aina shatariria. Ona riu no katugitwiga guoruru SMS igiturandura mbeca jiarirwe ni antu na bati gutwira atiri antu bau babongwari na bakuthomwa ari umthinda. I'm very happy mwiti ate tucoke gutwika twina zero rate ende kuchoke gutwika ni ndeni ene twinayo leu twenda ba ko bambudura na bagwatwe bali ndeni jene ende te momemba ali andeni na lebo bali mbesa yu ba kopire mbesa yu kebo bakina ya kebo ni twaugire turi a member twauga antu bo bakobire mbesa na guti operations ja society tuona tuterwa mbesa yu ja tumikire atia they should be held responsible nuntu ni bari ni mbecha ni basainire SMS yabanenkera mbecha lakini within the society area eno yonde ya society utemure miona chiringi ute operations tuona guku no buildings no nothing mweti gwika tuonire kangu ariorongo guti gintu tuona na list ya bara baruthiro guna bamwe ona ni factory manager okethira ni alugite aka sign agreement ya vice chairman
lakini ekore ethagwe factory manager kogu ne ungumania ungwa no twende antu bwa DCI bwa thuthuria baumbe gutonyera nikenda baumba gutethia murimi nontu tari no kwigwe ya umetereti wa 61 shillings na murimi atona na sumuni atona na ki kongi na kunia tege kundi kia nyuki hub na kenge kimwagete ya kithirikari kuma Nairobi bawatanirete na gikundi kia rejesha kimantu ya kumenyera riera ni bakuchileti arimi mwanya kuma Simbio gicigone kia Bore na weka oritani bwa weka njoki angaine wa dini ya Timbao kulingana na ataalamu ba nyuki hub moroto yo ikuguna arimi barabate na kimera kira beregaira na inya baritana otumiri bwa maogo ya njoki ya kenende yara yatomba kwithira kioraga njoki kagita akaraba kurora na inchu mwandiki wetu wa Nteto kumantere umwira kirigia na kulikithia ronoro gikundi kia urethi bwa njuki kijikene ja nyuki hub bagwatanirite na gikundi kia rejesha kia umenyeri rera kira nakio gitongeretwe ni Doris Rendikirore ni nkatha ya mubunge wa Buri ni bothureni arimba ikundi mwanya icone Buri na kubagitira mauritani jegi urethi bwa njuki bagitumaira maugo ja kinandi wa mwana njira cia kinandi. Siku kubwa kwetu tukilaunch partnership yetu pamoja na rejesha na kukutana na wakulima ambao wana benefit kwa ukulima wa ufugaji nyuki. Tunawa introduce kwa modern technology. Nyuki hub tunaamini katika teknolojia ya kisasa ambayo inasaidia mazingira na pia inasaidia mkulima kuzalisha kwa wingi. Kinyauni tuirenkirite njuki. And in Arua I've had a very good training. Tutrainetwe ni antuva kuma nyuki hubs na antuvaba turi na partnership rejesha na nyuki hub ba tuitana na turitano ambio turitano kumenyera njuki kinyake vote na maugo njuki niki njuki is very important ni untubwa kintu geta pollination na kuringana na taramba kuma ikundi nekire kumeikara nyuki hub bagwatanite na rejesha bejete amwe na kuritana arimi ba njira cia kinandi cia kurithia njuki ile tutumira ngarama nyingi. Itumia hiyo kifaa inaitwa centrifuge, unaweza vuna kati ya mara 3 na mara 5 kwa mwaka, kumaanisha mzinga moja ina uwezo wa kukupea kati ya kilo 40 na 75. Kama ni mizinga 10 unahitaji nafasi ambayo itapita 30 square meters. Ni nafasi kidogo. Na ukiweka pale nyuki wako na uwezo wa kutembea zaidi ya kilomita 3.5 kutoka mahali umeweka. Kwa hivyo sio lazima hata iwe wananufaika kwa shamba yako. Tukuitano mono. Maugo jaraja kisasa, jaraja mbere. Ukijokia na incho wajukayo koraga na njuki ukaoraga kinya twana turatweku nega karamono mbere njuki wikira na incho kairi twauga nande iria ikethwa environment friendly iritwa Langsloth ningwete kitukajo naja bamwe bareme baraba mukireta mauritani jau na kujetikire janjire mwe akureta mbesa na nyumene kwewa ngucia mwanya maugo amwe nento bingi kathomba bya urethi bwa njuki batirite kugwirwa kwao amanto ja njuki twitanwa nontu nya njuki site kwenda ndawa tumatuka ndukene kugura site kwenda fertilizer njuki irenda akikumenyera na ikyo bukuona inya nguo itolete ero cia gukarania na njuki na tukuitana ora tukomba kinya kuita njuki iji sitigatũrathe gwetekia mantu ja twaritano ja njuki na Arua maugo jara batu tutwira na jara ja otura ja kwinyangia miti ja kuraga njuki mantu ja na Arua tuje kandi kuringana na uritani bwa na Arua twamenya ati njuki ni tawane turume muntu tukuritana mantu jau gwirwa mono itocokia nkatho mono imese cirendikiri nontu ingugi thonki mono na arimi ndomobera atiri ibete mono arimine bo bwa njuki tukunaga mono ikugura ndawa cia matunguru cia mpoka tukagura ndawa tuwita tukerwa ije ni thrips ije ni embi ende njuki ni oteta kinya kugura ndawa Reporter wa TV kumangaine KTND farm gicione Bore mbeta mawira kerigia Mutongeria wa Nthiguru Uhuru Kenyatta na kathete kiama cia kikatiba ya obisi cia thirikari iria tongeretwe ni mubunge wa Ekuru wa Karaya wa Meru Florence Kajujo kendionge ya makamishna ba garoni ya rais mushini wa Nairobi Uhuru ariwa kiama ichi umbanite gikwaya no tungata kia Kenya na kuria makamishna ba wita mbere kuritaniria ngwe baya mwekenda kuingiroto wiregiro na mibango ya Kenya.
Your commissions and offices remain part of the government of Kenya, and I do believe the people of Kenya expect all of us to work in synergy together as government towards achieving their hopes, aspirations, and dreams as a people. Each commission, office, forum as a whole, I believe as you celebrate 10 years, should also engage in soul searching, looking back at your 10 plus years that you have been in existence, and to ask yourselves to what extent you have contributed to making the life of ordinary Kenyans better. How, for example, has the existence of your commissions and offices made life in Kenya better in 2022 than it was in 2009? Kaitene okaunwe nkatha ya munini ya Rais Margaret Kenyatta na thiolonkete ate kana no wete ate Kenya ni remi kuingia moroto yo chanchama Kenya nonto bwa murimu ya corona. Kenyatta ari wa mwena kwithirwa nthigurone ciumite bonene okanda na murimu yo corona na kuria Kenya wishumiria kiwa ate twinde twatine mwankarira twinde tukomba kwithira twichanchamwa katha ya Rais kwarakia kaitaga kuruguria kiomano kia kimanthiguru kia okirio gima kira kia abwithikirite cibitari nene ya Kenyatta University na ara ureti ya Kenya watele abonde barwa ngiroro ogima ochiritanira kenda kombethia kwagirithia ogima. Whereas we've made remarkable successes in the control of the spread of COVID-19, we're yet to achieve our vaccination target. The efficacy of the COVID-19 has determined that the vaccines increase our protection from the virus. We are not safe unless we are all vaccinated. Going forward, we must ensure that our health promotion efforts are inclusive. We must ensure that they enable our populations to have access to affordable health care, as well as have all the information that will help them determine their health outcomes. Health literacy efforts and multi-sectorial action that contribute to increase healthy behaviors are key lessons that are essential in safeguarding the public's health. Kulingana na otuire mizani, Senator wa kaunti ya Meru Mithika Linturi ainamba ya mwanja ya tongeria barabara utete ngwende gurone yonthe oreno ya muyumbe wa Southimenti ayoketie namba ya ithano kia yumbe barabara utete ngwe oreno ya muyumbe wa Tigania East Gishunge Kabeabe ayoketie namba kenda kuma kia yumbe baibonde magana ya Elia mirongo kenda. Mwadiki wetu wa Nteto Boniface Mwongela kuma mushine munene yo Nairobi na riboti mkoloki. Mani yake athoga kwa atongeria bio barabathite bubwa kirengwira banenkiro nene nchime yakina na nusu ire thiri kiria kirathitwe kambuni mpumi mizani ntukogoro tuko mwaka wena jole serani aja Nairobi na mbemwe kiri gitengo kia magavana na jukiri gavana kontethera kanithi bono Nismas Muthomi Njuki. Kolinga na mizani barogetumia gavana Muthomi Njuki kwa nambe mwe mwendera thitinene kontethera kanithi mono kirotero gima araba gotete kurugurwa cibitari njero ecukara 5 na inyankoroki gotigira mwana jo mono akariba kontethera kanithi ibakono gima kenge getumite nambe mwe kulingana mizani baruga no kiriti uremi na inyankoroki kunyenya mpara ndene kontethera kanithi okorokira mubango jwawe jokweja nambeo. Namba ijiri kiri gitengo kike magavana irajo kiri gavana Nandi Steven Sang hara namba ithatu nio iretera gavana Otita Taveta Granton Samboja. Ivya kio kenge kiri kio ge seneta Kaunti ya Meru bona Franklin Mithika Linturi na ragwatire namba Mugwanja kuma kiri seneta Bonthe mirongo ine na Mugwanja. Mizani baruga seneta Linturi nethirite mustari jwa mbere kwethirite tetera thirikari cia kaunti na inyankoroki kurungamana kisha kemwinge kiri bunge we Senate. Senator Linturi akere na tunyume kona kio iki na ugete ojo. I think this some of the good things to in demonstration ya mantu ya mea ya itakuja nonto awandie eyete eitene yari merina before the general election iko in a serious display public confidence nonto wa urato ritete ngugi ko kwenda kwira antu ba Meru. I think ni kiama
na ndina uma itebira to weti avia utongeria Meru nikenda tugomba baritira ngwi tugomba bring equity, equality na wathani bobo yandene ya Meru ni kuonia ni kwina wasi na proof ekuonania kweri ngwino tumiumbe namba imwe kiri gitengo gike maseneta ira mwetera seneta wa contest ya James Orengo namba ijire mwetera Moses Wetangula kuma Bungoma namba ithatu nejo Cleophas Malala kuma kaunti ya Kakamega. Honorable Kathuri Murungi ngaruko wingi kiri bunge mubungo gitokyo bunge Southimenti bona Kathuri Murungi na rere namba ithano kuma kiri bunge 190 ndene bunge nene arendene kontemero arari namba imwe kewa ya Kathuri na kihoro ushogitio seneta nene kontemero kulingana mizani barwe kumani no gabo basari ogokire kithomo rotero Southimenti ni nyankoroki miako barabara buga iboega no ntuikuonania utongeria bora bwijite Meru kinya Ameru bongwa bena confidence na bena bakuitikia utongere bou bugethora bwibo gutethia Meru na mbuge tugwatanirite na ngavana uria tukuthura August no tukinya kuona public ya Meru ni kumutambua na ekamurate kiri ngavana kiri senators 67 akona kewa ya top 5 ya trophy ya witi bwangu inkuga twijite na pia eji county ya Meru twi tayari gwitira Meru ngugi bwega na ingwitikia kuma August no tunde na imani ya Meru bagatutara tukomba gwita ngugi bwega ya Meru na bakono garuruku bobo nene mono gukonsotaga Meru na kugwatanira nabo kire witi bwa mbere bwa mirandi yao na ingwitikia ni dhihirisho kwamba Ameru bena imani na atue kinya mbere tukinya kurene. Honorable Kabeabea Josephat Gichunge of Meru Tigania East constituency. Onge mubunge Josephat Gichunge Kabeabea kuma gitokyo bunge ya Tigania East arare namba 9 kuma kire bunge bonde aja Nthigurune na namba 2 ndene kontemero gintu kia namba 1 kira gitumite baturiti namba 9 iwe ni bombasari namba 2 no ntubwa kambira twakite nyingi cha ukariantu nabo muthara na karama bauga batona muntu ungi akite kambi nyingi u Mheshimiwa Kirimangoshi nenwe kuma gitokyo bunge Sentiment na rari namba 28 kuma kire bunge bonde aja Nthigurune na namba 3 ndene kontemero kulingana mizani barua kirima nonekene obobwega mono gituoneke kyo bunge nontuba kwithia barabara inkoro irashatero kuma karaja za kwangerekano barabara kuma gitwatini mwanka ikwete gokire kithomo rotero Sentiment na nyankoro kikunenkanira basari na njere Kyoto. Honorable Moses Kirima Ngushine of Central Imenti constituency. Namba 1 kire gitengo kya bunge iramuitire mubunge okiaro Bwana Ndende Nyoro nke report ya Ntoshoro TV kumaja kengina kithoboke Nairobi beta Boniface Mongera atunogo kianini andu nshokirete na Nteto nkulokio kathiora mitambo. Waigwa Pasaka ni mwago na nkanyantheri kugwirwa na gukenera nendwa betu charana farm soboiga tamutugo na withire bwetu tukureterete Mount Kenya 4x4 challenge Easter weekend yeji ntariki 16 na ntariki 17 mweri jujujwena njochionere ngari kumantere mwanya che Kenya gushindanire gikombe kiri 4x4 challenge special offer gutindiruka na murigi neo zipline kiri ana na njumbo zipline kiri seniors bie kurebia untwere na bia chomba nkutho ona bia kunywa bia mpio karutira na bia mwanki niguo kaithurira ni untonkoro irijaga kirie kwenda ukorirwa rwimbo mwanki muthukuno John DJ imwe kwa imwe kugukinyithia ithigithio gutonya ni shiringi 500 kiri antu banene na shiringi 200 kiri ana banthiguro ya miaka 12 on tuko charana farm Mount Kenya 4x4 challenge Neo Form Weekend yeji
Hope Space Shiners Limited turina rangi cia seal coat kuma nthiguru ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710 928 680 kana 0799 883 933. Turiungira Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Tumefaile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Antobonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki kenda mwezi jwenana mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza muteithio wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Ngako atoeni tuishokierani ate marima kathomba ya kulokete arimi batethirete ba kithama kitha ya kuwiria no iketha baciethera bakiendi mirabio na mauria makuo kenda kuingi mobatu yoturo o urabu witia amune kwithira rera ile aloki na arimi kwaloka kana no arimi kwaloka a kimerone kibaba ingi eni onzira ya kuingi oturo na ate arimi beibanganetie kurima kimerene ki fertilizer thirikari re na miria mauri ni ukinyila arimi ba. Mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana nekirete ronoro kiratu na kiene gicunje kia mbere kia ronoro ra mwanya urimi bwa murimi. Urimi nikyo kintu kiwatilite nthiguru ya Kenya na urimi nobu noko kaumo kabia kurebia antu bonthe bara bethera bakiyo kaira arimi ba. Amwe na urimi bo kwethira nendi kaumuka leu baingi bantu na muno muno kimbithi nengwe batenda kwethira baitonya kirio.
baingi bakioneka kwenda ngwiche kyobichi onimi bo ne bwethirite bukiuma ati nontu kinya ngwene njumu ende uchinchia korera igutumite kinya maketha yakethira yakinia na maguri yarari mibethera bakiurairwa nayo kinyayo yethira yakina mabunene na tege ndi fertilizer onde withio u inte wito kurima na fertilizer u totiona uturira totiona wikia na ukabigetha biwete lakini bio bila bakureta ketha yonto mechere ke yakana chukari ke jitetie mauta ke ite nyuma ya minister mi ande ni andegura Kenya Peter Gatira umunya utumira fertilizer ikethira kina maaki maguri ni ontu bwethirite bweke na kibaingi na koneka ya kore minende buchokete kwagira ringi thirikari nira kibara bakumenya nire mbolea ya mbecha inini twena mia mauri ya mbolea na thai katwena kuru tukile la bram mbolea ui kwendwa na kuona kitha kwithi na irio kire arimi ira tumbikia kushughulikira arimi batikone thina kwa hiyo tukwira arimi utererurwa miru kinyao baite NCPB na mutindwa nerengi nara maua baite baure mbolea bakarime nguchokeria munyankatho ontu tukwira toyirwe urimi bo agriculture akwina mia fertilizer itowirirwo muno turi arimi ba kaua ba majani ontu tukumenya thai maya mkawa ika chiere na kachiere ora fertilizer CN ya torirwe kwinama kawa ketu kakerwo boya na tone ingredient ya na ma factory ya kawa itoiberwe CS munya utangaza witwa kwa thirikari kuromera mbecha imwe cha fertilizer kenda arimi bona bingi bona becha kidogo cha kura fertilizer na antu bawirirwe muno twewikwa kumania na fertilizer kwinama arimi kumantere mwanya nibethirite bakiarakia ontubu baingi bo bakiwa nende kwinyeleka gukethira kwekinya muthia araba kuwa mwana bo kwethira boitumira kwa batakinyelwa ni fertilizer utha itatu kinyila na no tumieterete yakinya twamipokea kuringana na bo ngabana uwa ikenama bone ndi butirite baingi bakiura ndukene chantu kiumbe na maguri ni yeguru ontubrane ndi bakuririre ongwa ya thirikari ikethira bakinyaila mbiteta kule mama ndi twita kwa twita kwanda twita tazima batalaija twita kurara ikurwa murire uza tazima batalaija ndio ngirira ndatu ile ndo inda uraje kinyamu watu wataona ndo ini kwa jiria 3 kama batalaija tukira wanaito kuona ke news tukuona ke gazeti ke mitandao tukira wanawere na 25,000 ni alendi tukuriendere era were ni kukani thirikari ra were kana ni buni kurikana trakinata no ngatukeya twaitwa igethere o au on spot and batamuriri bakarone batalaisa ni yetera thirikari bakaba koya lakini gagutha kanisi gwitwa ke mtu fulani na fulani tutemiona na mwananchi kwa wenda ndo kwa mbere kuna corruption na baba itakwira na bora kinye mbuka watu bainge batijia arimi bakawainda no ntibatea batirawa abatetumirairwa so ende bounu tibyo ngona kabutethio kabanyerekete kuya onteteterie bua mwananchi kwa kawainda amwe nabo kwina barane ndi baina witikyo bunene atire muthia fertilizer ikethira ikinyala murimi kinya kithira urimi ni burikite kwithira bukiambira iria ntere mwanya oni personally imbiche munya kuma itama munya akakwanjia kubanga theto chawe na hakikisha au kinyanithia na right now antu bana ibandite yonto Rwanda irwandi na ikwandi maybe ira fertilizer cover ira yegurut itire kwanda neo ikakinya na mbere bya kura bitira uma lakini bon kumenya fertilizer akinyilanto itarare baterwe nyuma ya kurekia urimi bu arimi boneka kwendia makithayo na mpui kumania na mathina ya kimbecha yaraiba tiumba kwithira bakebukana nayo kaya kwithira kwi mantu amaya karaika antu batiania na muno meru na kinya antu muthara turi muthara eki include karama ne kwithira batu tutije wika mbeu
na biekura bia twabiendia oro na mbeca inini ture ati wa mpara neti wa mpara tukeakura ringi na thina kenda kuthiria thine ya maguri yateagirite na yateakugwiria kwina murandi yura yuthiritio kiambirairwa ni thirikari nene ikiwatanaira na thirikari ya kaunti ya Wakibwanju kunterechetiania nchukwira nende kwirigirwa ati utethia karibanteri wake ende kinya Kenya yonthe itwagirwo nya sirombondi itiara na ge sirombondi u itweterete mawe kumania neo na twari mami unreto no Thaa iguro turi mabia kura biga urende Thaa itu na wirigiro mbure egibindi gekai itwiregirite murungu akaringa kya makure na kware kura sirombondi weto mbago ya tutethia bia kura bieto bikona thoko bigaitia ana beturira twingairwo skuru antu akwendagia na kimbo nya chiringi 30 kana 20 kya pempe tukaithera sirombondi weke ana maweya bia kura bieto bigaitakia tukona tukaikakia tukaya nya mbeca alafu twafaindika twaigiana beto skuru mutakeri nende wirigiro bwari mibaba ingine ati kinya nyuma yo kwithira bakirima na wichonera maketha ni ati nende bakona antu awika irima reo na nikiresiro borere kwithira yakwa nterechia tiania nterechia kiremu na bakwirigira nende onto bwatetheria kinya maketha yo kwithira yakiona mbeca inja ngaukano na ukabere watanira na Onifinias imana ntuko yaru ngekulyongia nterei naranende nchukwe ekwirigirwa kwithira egiakawa na kumenya bura bwongo murimi akethira akigunika.